tradisyon ang countdown sa pagsulod sa bag-ong tuig. Apan espesyal ang mga okasyon sa Kapuso Network karong tuiga. Unsa ka kini atong siren pinaagi ni ining report. Extra special ang countdown sa Kapuso Network this year, ang Kapuso Countdown 2023 Gayo Daejeon karong Sabado sa gabii. Kay Makauban nato ang labing inila o gimahal nga mga kapuso og sparkle stars sama nila ni Julian San Jose, Raver Cruz, Christian Bautista, Barbie Forteza, Kailin Alcantara, Ruru Madrid, Dasuri Choi, Derek Monasterio ug Sanya Lopez. Ug ang cast sa Love Is Caught in His Arms. Di sa bawa, syempre, si Asia's multimedia star Alden Richards nga always present sa GMA Kapuso Countdown for 12 years. Wala akong palya sa New Year Countdown ng GMA since I started here. And yun nga, nakakatawa na since talagang balik na tayo sa normal, yung mga on-ground events natin, it's another opportunity for us to celebrate life as well. Kasi 2023 na. Duna pa'y special watch party sa Gayo Daejeon Music Festival sa Korea. Kundiin, mo perform ang big Korean pop groups sama sa NCT 127, NCT Dream, ITZY, and Hypen ug uban pa. Ito lang yung showcase of talents and kung gaano na anong nangyaring evolution over time sa Pinoy entertainment. So we're very excited to be, performing with a lot of new artists. And syempre, andito pa rin kami, mga old school kapuso. Pero yung ang daming na-hone, ang daming na-develop, and ang daming nating na-discover na mga performers na, nakakapagbigay ng bagong flavor. Very remarkable ang 2022 alang ni Alden. Ang daming hardships, daming discoveries. But at the end of the day, it's all about, achieving your dreams, yung goal mo, yung kahit paano, kahit hirap na hirap ka, kahit ang daming hurdles in between, daming roadblocks in between, I was able to get through it. Gawa sa Philippine adaptation sa hit Korean series nga Startup, usa-usab sa highlight sa iyang 2022 mo ang pagtukod sa iyang kaugalingong kumpanya, ang Myriad. Everything entertainment. So we do line productions, we do live events, yan nga, concerts, tapos we also do esports as well. Yung esports, ako yung, department ko yan. Karong bag-o lang, very successful ang Eraserheads concert diin usa ang Myriad sa mga producers. Gawas ni ini, duna say mga gianda mga TV and movie projects alang ni Alden sunod tuig. Matod ni Alden, lain-lain kuno ang iyang mantra matag tuig. There are no New Year's resolution, di ba? Kasi ang resolution mo is always every day. Never look back into the past because you're not on your way there. Focus ka lang sa kung ano nangyayari sa iyo ngayon. It's always about the next step. Of course, there's a goal. Pero sometimes kasi yung journey mo papunta dun sa goal masyado pang malayo and very vague yung journey. Pero if you're able to see your next step, then yun muna yung sundan mo and then eventually you'll end up with your goal. Uban ni Clans Gabutin, Luan Merondina, Balitang Bisdak.